nalazi najuža tačka plovnog puta Dunava. To vam je svega 153 metara. To vam je ujedno i izlazak iz malog i ulazak u veliki Kazan. Sa naše strane vam je planina Miroč, dok je sa rumunske strane planina Munci. Kao što rekao, na našoj planini imate čak 3 vidikovca da se posjete. Prvi su Ploče, koje su ovdje nadomak puta. Drugi vidikovac vam je preko puta kamene skulpture Decebal i on se naziva Mali Štrbac, dok je treći vidikovac najveći vrh naše planine Miroča i on se naziva Veliki Štrbac. On je 768 metara nadmorske visine. Da, jako je zanimljiv. Možete primetiti, Ploče su vam od tunela, kada pogledate levo gore imate jedno najviše drvo. Pored samog drveta se nalazi Vidim. drvena ogradica. Da. To su Ploče. Aha. Sve vidi, samo to ne. Vidim drva, ne, kakav vidim ovdje? To su Ploče. Vidi se ispod drveta, ne znam Ćošu, vidi se ograda. Sada sa naše desne strane možete vidjeti kamenu skulpturu po imenu Decebal. Reč je o posljednjem vladaru Dakije, koji je opkoljen od Trajanovih trupa u svojoj prestonici 106. godine naše ere izvršio samoubistvo. To je ujedno bio kraj rata između Trajana i Dakije. Ova skulptura je završena 2004. godine, nakon 10 godina rada, a nju su radili 12 klesara alpinista. Oblikovanje ove stene je vršeno dinamitom i pneumatskim čekićima, a čak konačna cena radova iznosila je preko $1.000.000. Zanimljivo je da je Decebalova skulptura najveća klesana skulptura u Evropi. Njegovo oko je dugo 4,3 metara. Nos mu je dugačak 7, a širok 4, dok je inače cijela skulptura veličine preko 40 metara. Titule koje je posjedao u tom vremenu ostalo zapisano. Prevesti što znači ovakve skraćenice. Imperator Cezar, šalsko poderve sin, pobednik nad Germanima, vrhovni konzul, zastupnik naroda po 4. put, otac domovine, konzul po 3. put, savladavši planinsko i dunavsko stenje napravio je ovaj put. Bio je veoma skroman, da se primetite, baš pravi imperator. Jedino što vam nije autentično na ovoj tabli, to su vam ova dva stuba, možete primetiti sa leve i desne strane, sazidani. Postavljeni su radi sigurnosti da se ona neće oštetiti kada je prebacivana na novo mesto, s tim da su trebali biti uklonjeni, ali dan danas se nalaze tu gde jesu. Mi dalje idemo vidjeti i kamenu skulpturu Decebala koja je sa rumunske strane. Inače, to je bio ljuti protivnik Trajana. Oni su vodili rat jedan protiv drugog.